Fatal fatula Samoa Entertainment TV nei fo itula e si mai whaafonga i whaapoponga o nāta. Wawhia mai le taulanga wa au Samoa i matautu e le wa au le National Geographic Orion i le so. Le wa aleana fausia whaapitola wa isia mani luafe ma le tolu. Tu sa lusfu tau sanga taluai mo malanga ani tangata ia yola tau fia i loi ni vaenga whaapitola si o manga e pei o suenga mani whaamaunga o se expeditions. Ma whaatawai le luafe sutolu le Lindblad Expeditions le waa. Ma whaawawai loa na malanga nei whaapitoa. O lo malanga whaasolsolo ai motu o tatu i tūlangi. Ma wholau mai ei nei mai mata hutu o le isi motu o Welles ma fotuna. Malana kulupu le au mai ai le taimine e fitus fultasi. Malona awa ai ono sfuluono. I whaamaunga mai le pulenga o Tuli se Samoa. O le kampania le Samoa Scenic Tours le ai ngafa ma le whaata whaoina o Tuli si tau nuku i le so. Ai, o le au whaafifia le whakasava yala. O tu iei whaafiafianga masani lunga o le wafu. O staimi o le so tu ai Samoa mo Rarotonga. E nisi utalana whaafta yaloa ia e le fionga le palemia. Fia me Naomi mata afal pulenga o company telefoni le tichi seo le vaisonei. Ina wola tau whaatuina se olo fau. E si iti ai ngā ruenga tau fsota inga. Ilona i tū malo. Ai o le lato fo i tū o le motu. O te whaaftai le tichi seo. I le ngā ruru e puno wa i e whaale lea o le soifua manuia o tātou tangata. E ala i awala whaatekina losi. Au se whaamanatu fo i mo le tātou nu. Pe fo ina sao noa i le te mawhaiwhi au. Ia tātou whao ngā tatau le nei olo o fsota inga. Whaamanuianga o le a maua mai ai. Ia avea ma mea whai ngā ruenga mo le loto ngatasi. Ma le whaafesoa iai. O le tomai, ma le malamalama, mo le malapuipuia, ma le atina e no nungu. Ia, ai maise so tātou i mana i manuia. Ia, te whiwhia tele whapea atu. Ua te tālo alua ia nei, ia le pou of so te ina. Ia pat mai. Ilana sauno ngalo ia whaapa ia matalo si ai le file mu mal manuia o ngalo nga whaatino i le olo of sota inga. Na whaamanatu ai le tāu o nei ati nai. Mai lava i le Vili o le telefoni, ai o telefou mai so se tu o le lalulangi. E nofo sila fia i o tātou tangata fsosani ia o onga mo whana wa onga ia onga, soifua maloloina, le si o manga le lei, ai mai se o awano ai ati na ai ainga, masa ili le tamau ainga, ai ia vea ma mea whainga ringa mo le loto ngatasi, le whaasoai, ai o le tomai ma le malamalama, mo le malupuipuia ma le ati na ino nuu, a wase lumana i manuia, e pe on sang no le fionga le palemia. E o whaatasi lava le ati na ino tinam tamaita i el porkalame no futane al SVSG Samoa Victim Support Group, ma le o oina fo i whanau teine talavo e tapena ai mo la tō lumana i manuia, a wane i toia a fiola tō ainga i ni sawanga. O whai tau sanga talo na lau i whafo whanau talavo, wha awala atu i lalo whapaanga le Samoa Victim Support Group, ma whaala po tuputonga po o ainga i whafo. E toia o onga ma whaamasani ei, i sila asanga o leo langa i ese mai a Samoa. Peiwhai ona ia isi tamaita i talavo e to lima, o mawawa noa le kolisi o rangi toto i New Zealand, tawala i le whapaanga ma le Pacific Assist, o se awa noa whaawa waipea, e pe ona ta ual pulenga le Samoa Victim Support Group, ma whaaftai ai le Pristene sili niulina jang le awa noa mo whanau, sa a fiolanga i sawanga SS i tutono ainga. Pei tai o le vai aso nei le fo o mai a manui ai a onga wha pisinisi. A le siri e le lua se fulu i stina talavo o le porkalame no futane. Le u fai tau se lau ma se lau tina talavo. O fai lava la tau pisinisi la iti o tau no unga. O le porkalame wha o ale no futane o stasi o fo wha fitauli o sa wanga i totonu a inga. E mana tu le SVSG a le lei mautu on wha ta atia la ngā tupe mtamau a inga o se no futane. O le asa o loto fo ilona ainga mai sa wanga e ala i le lava o le whaasoa ma le aisa whememea ai e mafu ai ve singa a isi mātua ma ainga. O se awa onga lea o manui ai sili e lus fulu le vai aso nei mai sa vai o wha o popo atu fo i ai ma la toi le lisi o le whaitau se la o tina. O lo o wha atau la to o lo ele ngata o maketi Samoa nei lava ai o tu ilungo maketi online ma wha malia ai talo sanga mo o lo wha atau atu i whafo.
Ua tanga ile malo il whaafai ngā ina whaawawa I pea lea, o tangata wa yeito mai whaapitoa, ma ngā waa iana ngā ruenga whaatino ma le whaamaoni. Ua toi ave ai fo I le whaatuatua ngā le ngā malo le whaa se le sunga alo apu pe tone maunga, e vea ma komesina o le pulenga o tine mu, mo whaalawelawe whaafua sei, le fesa, mo le isi tolu tau sanga. Nanga lue mai tanu wasa il pulenga o fui mu, whaalawelawe whaafua sei il taimi o whai ngā malo o taluai, ma le tele o isi ofisa sili wa toi to tofi lava, e whaawawa la tau tofinga, ona o le whaatuatua ina. Il vai el kapeneta o tanu wasa o lolo ni silfia mo na tumai whaapitoa il au onanga tau leo leo, patino tonu ilunga o waa leo leo, o loo pui pui ala ngā tai fale, le nā whanua e pe o na veai o ia mataita I leo leo I lea waa I le tele o tau sanga. Ta ua le pepo whamtalanga mo le whai unga le kapeneta, o lua 5 tau sanga o tau tua tanu wasa mo le malo o Samoa, se fulu ono tau sanga sanga lue ai mo le mtanga luenga o leo leo, a o le ise ea tumaia tau o vea, tō whingo o sui komsina il vaengo o unanga whaapitoa, ma le tali atu I whaalawelawe tutupu whaafosei, mo le Samoa Fire and Emergency Services Authority le FESA, o le lua I leo no fo inga soota I tolu tau sanga, a tanu wasa ilana ngā luenga o iei nei. Ua se lau ono sifuru wafe tala le tupe o le miliona tala I tu malo e TPSA, e tutongi il au whai ngā luenga I to tolu le ofisa, e au fi ai ma le stui te fono, ma sui o le komiti e ese mai ai le taifono, o le whaipule o le itu malo. O le tongi mawalunga la o tangata o wa aia le ofisa e tolu 5 awhetala le tausanga, ma whaasolo I fwai lalo mo le isi to alua. Ai o tino o le komiti e whai o lato o launi e au fi ai ma le sui taifono. E tai, o le sela wono sifuru awhe lea o ta ue le fionga al minista tinam tamai tai o ngafa mal ploketi miliona, so ngā mulipola analosa ale mo lio e mua lava o na ava ese, ma ave ele tu stupe le tu malo, mo fa ngā o ina o lana ofisa fono fa vai. Ai o vai ngā tupe, e valu se lau fast fulu afe mo le fa atino ina o ati na e o tu malo. O fa manino mai fo I le pulenga, o le poloketi o tu malo sa poloka il polkalame, ona o le fa atuai o na mawane o fa maunga, o le fa o ngā ina o lato tupe, o le ale to tupu le nā tūlanga, o le fa atali o tangata, talu le fa atuai o ngā lue ngā le ofisa, ai o le awhaanga solo pea por kalame la tau fua I tupe o lo tutoe a sea I tu malo. Le masina le nei o mati wha amtu uai le whaase lau ruas fluafe o le miliona lo na lua, ai o lesi whaase lau ruas fluafe muli o le miliona lo na lua, e wha amatu umai ia iuni lua wha lua o lua wha. Mai ua wha amautino mai foi, le wha amatu uai o le miliona lo na tolu o le ploketi I tu malo le umane o ngā luenga wha amaonia ia iuni lua o lua wha. Fa mai ai le vaenga mo mua fa pa anga le Nevada National Guard ma le malo Samoa le vaenga sonei e pe ona sa wail va stol wail fa pa anga le Nevada National Guard ma le official ampasa Amerika I Samoa so tangatu le official leo Samoa tanga luenga o fa na turumal si umanga I le vaenga o fa la blave tupu fa fo sei mal pulenga o fui mu por kalamene turilo ina I tu tau me tupu ma le talia tu iai ai olona so tanga tu la fono o le porkalame lua vai asa o se ava noa, e whaaso aisi la fia le ngata le ngā luenga ai o tū maanga I le vāwha al tangata, I whaatinonga o ngā luenga whasosoani. O le whapaanga leana amata mai, ia iunia so ono lu o lu tolu, e whasosoani mai ia le Nevada National Guard I tāpen pina ngā Samoa I taimi o whaalawlawa tutupu, ai o le tali atu iai ma le pulea le lei, o tangata, o le tali atu swinga o le tau, o so enga fai o le tula fono ma le atina ina I ona I tū alwalu mamao. Lo Samoa Entertainment TV mai apia, ia manuia wha ungo le vai aso, to e whei loi fo ila songa fua o luma I le alofa o le tua, ai wha soi fuena.